ISTV pau miyeng tabri basing taram nokchari ngasi gi maroi bapauda Maraki Mikhalda mai palak laba khumuksam Joy Kisan amadi thongam Biswajit ngasi MLA oina wasak laukre Kang popida yumai sakpada pikli pamasin mokwa sire amadi India amasung USA mapan suba Manipur Polo International ke final da thengnargani Odu pau sandong pizari Maraki Mikhalda BJP ki mirep oina mai palak laba thangmeban kendra ke khumaksam Joy Kisan amadi thongju kendra ke thongam Biswajit ngasi MLA oina speaker TS location wasak laukre Singmirong Daliba Manipur Legislative Assembly Speaker ki chamber da pangtho ki batoromadu da Deputy Chief Minister ke khangam Hilaria Committee ki Chairman Dr. Saltolian Amo Deputy Speaker Preso Simre MLA Y Rabot MLA K Sarat amadi ate official sing Sharuk Yaki Thongam Biswajit Singha ayagna Ishwar yengduna wachak chari madudi ayagna ain lingliba Bharat ki Sangvidhan bu chena thajana amasung luna ningjana chachagani Bharat ki maning tongna panjaba amasung apunba phibambu kahandana thamjagani aduga hojik paket kadoriba ithaudang asi pukchel sengna pangthokjagani Sabagi member boyna Mikhalda khanbiraklaba Khumuksam Joy Kisan ayakna Ishwar yengduna wasak chari madudi ayakna ain lingliba Bharat ka Sangvidhan bu chena thajana amasung luna ningjana chachagani Bharat ka maning tawna pamjaba amasung apunba phibambu kahandana thamgani aduga hojik paket kadoriba ithaudang asi pukchel sengna pangthokjagani Panmayai haukiba November kunga mathoi da pangthokiba Maraki Mikhalda da kendra ani asida mirep ohum da lamba tongnaki Thangmeban kendra da BJP ki mirep khumuksam Joy Kisan Indian National Congress ki mirep Jotinubai khomdagi vote listing amaga chamapan taret hendra mai paki amaromda Toju kendra da BJP ki mirep oriba thongam Biswajit na Indian National Congress ki mirep Bijoy Koijam dagi vote listing ahum sani traum doi hendra sauna mai pakibani Toju kendra da polling station number 5/25 dipol tobuna tanate pamdaba thodok sing thokide Ngarang numidang Sada Hills ki manung channa Jangmol khulda yum amamai sakpada imung amagi pigliba masin mopwa laikidre Thodok asi ngarang numidang pung 9 makhairom tabada Kangpokpi police station dagi Nosuklomda kilometer amarom salaga leiba Kaubru lekhada leiba Jangmong khulda thokibani Laikidreba angang ani asigi maming Hoineilam Kipgen sahi 9 amasung mahaki mopwa Satmin lun Kipgen sahi manga apokpa lun khomang kawi Ngarang numidang imungi ahlaman sing yumlo naba imung amada tangai padaba thabak ama chatholingai masin mopwa na tumobo matamda thodok asi thokibani hari Miyam na may sakpo urakpadagi chensin duna may kanbagi thabak chathaki adubu may adu kanbangamagi wangmada leiramki nupa masa adudi haksang pumba chakhiduna mafam adumakta dalaikide nupi masa adudi phamung makhada lolaga leirambadagi hinglamki mahakpu khudakta Rims Hospital da pukatuna lakanaki adubu may sakpo aduna maram oraga ngasi nongyai matung pung amurum tapa matamda lakanaba ngamdana leikidabani electric tagi hoba weramgani haiba may asina ka hum leiba ina kupayum tumna chakre laikhidraba angang anigi aroiba mathau mangam ngasi pangthokre ngasi phongkiba state cabinet na tara suba Manipur Legislative Assembly gi tara ni thoi suba session mathang tha December tara ni pandagi kunga mathoi phawba phamdana bagi dama governor da samon tobina ba haijana bali amna khre Chief Minister Okrami Bubina CR logduna Chief Minister gi secretariat nungthil punghum dagi pangthokiba cabinet me pham asigi matangda sarkar gi wangang loi oriba education minister Moirang Them Okendrana phongdokhibada singi district singda laiba class 9 amasung 10 laiba government aided school tara humdoi full fledged government high school oina onthokpagal loina campus punna amadi hek nangnana laiba junior high school singa punsin bada cabinet na ayaba pire government high school oina conversion tawbada ayaba pikraba school tarahom doi adugi manungda tarama thoidi class 1 dagi 8 phawba leiba government junior high school ga campus punna leibani atopa school anina junior high school gi campus ta hek thangnana leibani aided school singadu loinama graduate ozagi pham ahum amadi LDC ge sanction post amamam leibani sakana school singadu loksilabani na hanagi approve post graduate oza ahum amasung LDC amamam adusu sakana loksilagani hari Manipur State Commission for Women gi chairperson Dr. L. Ibetombina lusing bakangbu amana ngarang laikhidraba wabgai thambal chingya dagi gambini gi yumda satuna imung manunga wari sanakre JC amadi lekai gi maira pabi singa su unaki
थोदो सिबु चेयरपर्सन कन यानिंगदब फोंदोखी पुलिस स्टेशन दगी इंक्वायरी की रिपोर्ट अथुब मतमदा कवरगनी मणिपुर द नुपीदा सतब क्राइम नोमोनोमगी हेंगलगली मसी लक्षणनब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गा अथुब मतमदा तानदुना पॉलिसी अमा सेमदनब होनरगनी हारी अमरोम नगरांग अंगनबदा लैखिद्रबी सनम्बम गंभीनी की थौदोक्ता पुलिस की चेक्शन बवाटप थोंग ओइना थौदोक थोक्रब मतुंग पुंग निफु निपाल लोम चोंथरब मतुंगदा फोरेंसिक साइंस की कांगबु लाकपना मियान असि लंगला लंगजन ओइगदब खुदम कया मांगखिबि अकीब लेरे हारी नसी वाट की मिहुत कांगबुगा पौमी सिंह यावना वाबगाई थंबाल सिंह लेब गंभीनी सीना फंखिबा दुकानदा यंगसिनबदा फोरेंसिक अमसुंग पुलिस लाक्तुना थिजिलंबा थेंगनकी मपुरोब राजेना थौदो असिदा चंद्रब मियोय असि मनाक नकपदा लेब खुलगी मियोय ओइदबना मसक खंगहौद्रे पुलिसना मतम साना पाउ पिरबसु फोरेंसिक की कांगबु यामना थेंगना लाकपना खुदम संगदम ओइगदब कया मांगखेब याबगी अकीब लेरे हाइखि दाना मकोखेंग बाइरे थांगजिमा बाइरे दे थांगि बानी फना कोइना मिनिट मंगा तरा उतिदम नै लाउदि लाउबिब्रा ओ लाउइ लाउइ दुगाय नमत लेते उपाय तबा लैसिन जुकन थायबा युके नाकंगी सिदि अदे सी आयाकिने आइनि साजेबनाबा ओ हंतक साबने दा सिदा तुमरुदा सिदै थोलागा सिसिदा थों हे हांदोकुगा हारिबसि चंगपुने सनबम गंभीनी मिहात की मायोक्ता जेएससी सेमद्रंगसी वाबगाय कैथेलदा मियामना वाकन मिफम सतखरे मरा लैब मियोय पुथोउ मिहात प पुथोक्त्रि फावपा सि भक्सांग लौरोय मिहात असि मियोय खरना लौतुनरगा हातखिबनी हाबिगि चिंगना बले हायरि पानी अगले बाबा नो क्या मार हाथ इम्फाल लाखिबा डोनर की सेक्रेटरी नवीन बर्माना ngasi khanghodna नंबोल सिंगमांग लेबा कंगला फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री द लाक्तुना यंगसलमले मरी लेनबा ऑफिशियल खरगा लोइना लाखिबा नवीन बर्माना कंगला फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री द कोइन सतुना यंगसिनखि कंगला फूड प्रोडक्ट की प्रोप्राइटर ब्रियेंद्रना पाखलिबा थबक सिंगबु थागप फोंदोकपगा लोइना महाकना थेंगनरिबा खुदोंग सादबा सिंग हंखि ट्रांसपोर्टेशन की मतंग थेंगनरिबा वाबा सिंग अमदी मखाताना महाकना पाखरहनिंगबा थबक सिंग मतंग पांगबा याबा मतेंग पांगनी हायना थाजबा पिरमले हारी फैक्ट्री असना पुथोलिबा सापोट मकल सिंह मसाना महाउ तंगदुना थागत फोंदोकी प्रोप्राइटर प्रियेंद्रना नवीन बर्मादा संगाई फेस्टिवल के मरी लेना संगाई असाब अमा खुदोल पीखी हारी काली पार्क स्टूडेंट्स एसोसिएशन की मपोक कुमोन थोरमगसी सिंगजमी सिंगा मखादा लेबा लेमयोल आर्ट सेंटर द पांगथोखरे थोरमसदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स वेलफेयर के दिन प्रोफेसर एल मोहिलाल KSA की प्रेसिडेंट एम लक्ष्मण बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की सेक्रेटरी डॉक्टर शेष सरसुसरुया की फाउंडेशन डे से मरी लेना अक्टोबर 10 निपान पांगथोखिबा स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन दा मकोक मथंग तारबसिंग मना मथुम सिंग यंथोखी थासी के 12 दा जनिम्स ता पांगथोखिबा EPB की कैम तसरु याखिबसिंग दा सु खुदोल तमदुना काय खुनबा उतकी मणिपुर बोर्ड के सेक्रेटरी शेष सरना स्कूल दा ओजा कारकपा कारकतबा लारिक तंबीदबा तोलोब फंगबा फंगदबा बोर्ड के मरी लेनदे मसदी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मखादा डिस्ट्रिक्ट खुदिंग लेरिब JEO DI अमदी AI की मथौनी राइट टू एजुकेशन की मखादा हाना लेरम फिबमदगी हेना फगर हंदुना मतिक लैबा महिरोय पुथोकनबा कन्न होनरी हाकी KSA की प्रेसिडेंट लक्ष्मण मणिपुर की स्टेट फ्लावर ओरिबा सिरोय लिलीबु नागालैंड मखोगी लैनी हाइना क्लेम तौरिबा सि मथोंग हुक्तबा थौंगनी मणिपुर गवर्नमेंट ना लೈ असिबोंगाक सेनमंगमगनी ngamloi हाइबदु नुमित 30 गी मनुंगदा सेंगोक्तबा तारबदी मियाम ग लोइना नाकन मखोंजंग संसनगनी हाइकी चीफ गेस्ट ओकिबा डॉक्टर एन मोहिलाना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा मथंग सहिदगी फाइन आर्ट्स की मास्टर तौननबा थौरांग लेरे स्कूल की करिकुलम दा थांगता याहुनबगुम मणिपुर की ममांग दे लेरकलबा इंडिजिनस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ओइदिबा पेना गुमसु याहुनिंगबगी अपाम लई KSA की मियेंग सान उबंगम मही मसिंग की फिबम फगतना होनरिबा थबक थरम कयाबु थागत फोंदोखि हाइबा इंस्ट्रूमेंट से अंगांग खुदिमक नत्रगसु अंगांग जाम अमबा सनी अमबा स्कूल लमदा मी चाटे चाटिपान तंबा स्कूल लमदा अंगांग जाम अमबा सनी अमबा मसी पुलक स्कूल की कंपाउंड थु ए हायगा पेना तंबा मतमदा कैदोबके मामा लेबा नुसिरोइदोन सिदा पय उजरिस अला सुगु मयाम से स्कूल की करिकुलम दा याव मतंगाई पता दरकार होइदब्रा कांगलीपा स्टूडेंट्स एसोसिएशन जिरीबाम ब्रांच की 30 फाउंडेशन डे की थोरम जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोखी थोरमसदा JEO जिरीबाम एल रंजित कुमार एसोसिएशन के एडवाइजर एल सुरेंद्र कुमार जिमवा की प्रेसिडेंट शेष
TS Zeni Hilga Gram Panchayat ki Pradhan M Binasu Saruyaki Thorong ki saruk ama oina mahiru singi oiba quiz competition ama supang thoki competition asida makok mathang tarba singda mana mathum singyen thoki Lambida aswangam thoktana naba Supreme Court Road Safety Committee na sayesi August Taragani Panda Pirakiba Directive Amagi Matungina State Government Su Motor Vehicle Gi Longa na Satabasingi Matakta Convection Lokut and Abuari Blokre Transport ki Deputy Secretary Eromita na Tokiba Memorandum Amana Speed Hena Toba Porchay Hena Puba Masum Port Puba Gari Dami Puba Yumadi Maya Kabachinjak Sizinaraga Gari Toba Gari Towing the mobile phone Sizinabasingi Matakta Ta Hum the Gitadana license Kakpa Helmet Uptabamadi Sid Bell Patabasingi Matakta Su Angu over Tabak Lokulagani Hari was a power giver to nothing the brain of the luminacy. Amukana Taramok Handa Pangtokiba, Maraki Mikelda, Tongzu Kendragi Oina, Mikelda Mai, Pak Pagi, Miam, the Nungaiba, Pongtokpada, Kongmandaliba, Yurako Mapada, Miu, Krana Satarkiba Tong, Yaning the Pongdoktuna. Ningom Tonga till the Miam, the Wakat Mipum Satakre. Yunakogi, Tong, Tongzu, Miam, the Yaning Day, School Togira, Politics Togira, Nakai Sang Biu Hari. Mana ahamba phuba hogalakpa matamjida mayamdina chenjanba matamjida madi loinabak thorang tawraga leirameba net khandana khotana thapa khandana nung paisandana huki paisandana loina leirambaneba adudaiduda mayamsi phattaba thabaksi mana thonjabani aduga akoida thonbane na koibu maran sibasidi nungaite aduna magi mawongdudi MLA attack tawge tawrakpaneba adu Amaromda, Komandaliba Yunako School Mai Taduna Mangata, Tolamba Todok, Yaning the Pondok Tunangasi, School Osigi Mahiroi, Ozam the staff singna school campus Tawakan with Satakre. Balance Lepu, Equi Nakoyangani, Education Wu, Pre Zone Ohenbu, Mahiru sing, English in the Light Number Pangan View, Hyper Placards and Tedki. Imalesem in at Loisang Hodoki Drama to Sumo Pokemon Torongasi, Wanka Hism Director Leba, Pantogi, Saigon the Pangtokre. Toromgi Saruk Ama Wena, Chinu Lepau. Koba Puya Mai Taki Bagi Toto Yum Pamoba Zagoi Yauna Toan Toan Ba Zagoi Sing Utki. Cervical cancer ki matang da mangjong na khangdok na naman nini gi oiba free early detection camp among si Brahmapur da leiba Dharmalaya Social Welfare Center ta hodokre GICRE Mumbai gi makada Salutary Service Society Brahmapur Aribam Lekaina Mumbai to Liver Cancer Patient Association Kapuna Sinduna Kiamasi Pangtopani Gaini ENT amadi surgery na sing bagi doctor sing na kiam aduda saru yaduna Sauragna Nupi Samangarom Layengki Association Executive Director Asuta Borina Nupi sing na yamna toina tokpa cervical cancer si toktana na pamangzong na section Tonang Lokat na bagi pandam da kiamasi Pangtopani Salutary Service Society ki President Aisnila Kadar Samana Pongdor pada Nupising boleh na asigi matang da tangay padana kangan na buhon na bani kangaw da ba mikupta kudong tiba torok payay maramadana nupising section ba tangay paday haiki. Manipur da cancer gi issue siwang kalakpa amasung lairaba singda hangiba saithing singasi yaga di khaga dang ong na wai na sijabani do koina sei ong gi mamang gi sponsor kya koina chijabda anaki la ukhabdagi GI Surena support to bidna haiba kemasi mina chapatis karte pangtopangam Indian Agropreneur Manipur Chapter na Sambrai Manadigi Sungba Sambrai Hair Oil ngasi ICM Conference ki hold launch tokre. Launch tobagi thoram atuda Nabart ki General Manager S.C. Srivastava, Indian Agropreneur Manipur Chapter Advisor K. Zoy Chandra, Manipur Rural Bank Chairman Prasanna Kumar Bala Susaruyaki, Nabart ki General Manager S.C. Srivastava na lamdamasida enterprises sing sakot na nabar lorok pa khongthang da nabar na ngam mating pangani entrepreneurs sing da piramba lol ge kada bamba sing do nong namuk semtuk tuna hogolak liban ha sing na bakho ge hising badu da entrepreneur sem duna semilon hena phaba purak na bohona si haiki ke zoijandana Indian entrepreneur da hojik expert samri romna sizin nadan leiriba mana ma sing dagi changdaba yadar ba polam puthok na bohona pagi manungda kok tai na ba thau puthok pa si amani entrepreneur sector sakot ba matam da mi pal tang magi sang hantarakani haiki कोई मपान तक मैं हौजी एरोबिना जुइस मैं कोई थंगरीबको मसे कोई केदो विंग अमोइदोइनो मदुगी वखलोन अदि सापोन मयाम साब मपान दि पुसले मसे कोइना खरगा सिंदोक तारगदि केदोगे हेदा पैसादी
ngapanda sakhi du man de lew de mi kya ma employment pi bangam doi ni adu ku matam di khar sang ba yai ko ju yam kui bu natri mi association je ko madana sungso choidana atu matam da di atu product sing do ko na ko thok na ba ni adu puna maksi taw matam da mayam ju jok sangi kana gi no ko na taw jeri si farmer ki economy de hingat na ba ne ya na ba na tang mayam si effort to bungam ba price ta tawraga ko na khar saw size sabi ya ni ko adu gi da han ba tang taw gi han bu ni na Hojuk sathariba Manipur Sangai Film Festival gi manungsanna pangthokliba Sangai Asian Film Festival yengbagi chang hangalagli. Ngasi tarung ni sanba numita pis film da China gi film Silent Witness amadi Manipuri film Poppy loina naya school gi pakhang angaw utkre. Nan pis film section da The Sun Is Still Not Setting. Cheng khuzok ama The Albor of Life amadi The Hunter game utkre. Festival asida yengbala kiba sangai film actor Olena Pongdor kibada Festival asida mi pum khudi magna lengsin biratuna mi yeng tabiu loina security ki section thorang si film gi oina di khara kom tho aningi haina phongdoki si sang da wa ba brana khalle do kitang film gi ni hairga di country da do piraga madu changan janingi tuida di mathang da swani suba Asian Sangai Festival film festival to matam da soi da mai pak ni khal Organizing Committee gilusing ba Laimium Surjkanta Sarmana Pongdor kibada ahan boina pangtol festival asida Asian leba ki film kaya yauna Manipuri film kaya su udli festival asibu miyam punamag na lengbi tunama pung phan biu haina pongdoki adu yeleng ko odis mayam security biu da sangbagi problem ni adu na festival asida meeting ni so chiwat pa masidam Organizing Committee ki apai magi di ki mai tablik jai Lamdamas da lairiba club mairalo sanga madi tongan tongan ba organization singda makhoi gi development kamari leinaba hausi sing November 15 phawgi manung da losinduna makha tana tobidana naba ipak maripurna haijakre adubu state level club kharana makhoi gi phangini makhoina tobada kanana thingadoribano haina tungi yumbi oigedoriba mahiru singi karimata khandana hausi singi haina khaliba si thadukpiu hari Dem College Manungi Wangam Pung Harga Kanabalam Damasigi Puariga Sagon Pamai Sotet Kubamni Haina Longduna Irat Puza Tauriba U Pamida Mio Krana Yopi Tazanura Leramba Utra Sanglin Yamaiba Bikrana Tangner Pudding Silotokre Utra Sanglin Yamaiba in Tozam Ibos Open Pongdor Pada Wangam Pung the Leriba Hino Pambi Taret Asi Ibudo Taret Habadi Mangang Konang Taba Luang Kuman Angom Moirang Sungi Kubamni Haina Irat Naduna Laki Mio Krana Sataram Niva Tong Asi Ibudogi like Pau Pirakpadi myself Taret Sapong Buda Namsin and about Tong Satare Hyper Kanki Nasi Manipurganing Toya Yab Lower Galotopani Masina Mia Munam Taramba Pamdo Toto Watok Tagi Kanmangam Lagan Haki The Matele Pataleba Mate Masaya Tare Salama Pangi Pibarian Habit in Nico we have on the passing in a lining Mumatanda like Mapuna Sangada like Higawa Lemukna Badone lining Bapangoy lining way Adoga Naning Wa Sungang Pangoy when Namawa around the Angawa Jotani Yanabana so a quick shillo. I quickly losing by a quickie walk whatever you must show Tariana Anamahasu by a quick Namakidamangin. Nimit Marini Subna Satrakpa Social and Behavior Change Communication Training for Routine Immunization Ngasi Hotel Ninmaladoloshin Kre UNICEF India with the State Health Society Manipur Anina Punasinduna Master Trainers in the training program Lushin Tormada Health Director Dr. Oibum Samadi Invision India Executive Director Nirshar Ahmad Sharuyaki Tuan ba district sing the master trainer Ohum medical officer sing Sharuyaki Nirshar Ahmad Pongdo Kibada routine immunization Tona Bonabada Mio Kian and sing never lady sing Kohon Machangi Miam Gidamak master trainer sing Natamushan Mato Pang Toxi Haki Mission Director Suoriba Dr. Ibum Sana Hida Kaptopagi Matanga Miam the Mamutana Kangan of Honabasangi Na the Yektana Lena Sang and Hida Kaptopa sing Navama de Akiba sing Kohon of Honagavani Haki It's our part of our job to change their behavior. And this, there is a way of doing this. And that skill that is being imparted to you so that you will go back to your place and will impart the same. We should be very thankful to the trainer who has taken all the trouble to teach you, to train you in this skill. Palwes Police Commando Amasung Tranito Super Bihar Regiment Yapun Makangbo Amana, Tasigitra Trukta, Lilong Sazing, Karam area the Tibu Humaki Tabak Satabada UNLF key active member Mapari Hari.
पुलिस की PRO की चेरोल अमना फागल बमियो सिगी ममिंग यांखोम प्रेम कुमार सही निफुनि थोय पोकपा लेखिद्रबा इबोबी खुराई थौदाम लेकाइदगी हौजकना सजिन कराम द लेबनि हारि अमुकना ब्रेक अमतंग लोमनस Kalaisan ukan balupna mongsangai deleba All Manipur Senior Citizens Welfare Association na hangliba All is home da selamadi phirol mating pangkre lupas gi president thangsom gamini amadi laisram ni molatana lusing duna ningtham thage aying ba konar gi damakta kambal khongmoja amadi maitana sing mating pangki Wangjing Lamding Municipal Council की वार्ड चौथोपी की थबक तौरीबा मौंग से यानिंग दे हाइदुना वर्किंग कमिटी फॉर एक्सपांशन ऑफ वांगजिंग म्युनिसिपल एरिया की प्रेसिडेंट इनाउ मुसाना फोंदोकली मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा इनाउ शाना वांगजिंग दा मिसिंग हेनबा अदुगा लमदिंग दना मिसिंग सु यामदबदा वार्ड मसिंग हेन थंबा यारोय लमदिंग दा मियोय चनी लेबदा वार्ड अमा सारगा वांगजिंग दना मियोय लिसिंग अमगा संगमा रोमना वार्ड अमा साबा यादे मिसिंग की मतुगिना वार्ड संबियु मसिदा थोबाल की डीसी अमदी मरी लेनबा एसडीओ ना ताबिदबस पेंदे Wangjing da wat tara amadi lamding dana wat tare lehenbiu masida thabak oina pangthorok trabadi ain gi mateng lawrgani haiki akoina haijoi jina akoi gi Wangjing lomda leiba wat shape operation 1400 legi yauri ba wat amada to adu ga lamding lomda na mu 200 ka 44 na wat ma sa ana sigi population gi edi नहीं खेला बा मैं आपसे सिलो ये मिलेगा अपना वाट की नसाई की अरेंजमेंट से तौबीयू हाई में कोई हाई से बनी बसी ताबी रखता बा ले बोसे अदो नंबर पर नंबर हाई बल सुगी सिगे दो कमिटी सीएम हर का कोई यार तो कदी कोई लो पोता चले हर का हाई पोत असुम से कोई फंगा कोई बने सकनी सीजा आई केयर फाउंडेशन ना Ward Development Committee Ward number 12 ka punna khusam naduna mid layang bagi kem ama mayang Imphal Girls High School da pangthokre kem asida mioi marfu ni thoi layang bada tara ga ni pan ngaudong leiba amasung tara ni thoina tei mid kya sobeler ba thengna ki mi kontrasi Seva Foundation and focusing philanthropy ki sponsor makada surgery tawrgani hari angan ma matam dagi hauna rumhol theater gi member oiramba Lalmani Sharmana hauki batang kun gom doida leikidabada awaba phongdok pagi mifam ama pangthok paga loinana minute ani 2 minute leptuna awaba phongdokre haina rumal theater ge cherol man hairi hojing makata na sana bagi paulo bis hojing sana bagi pau pijari Saya segi mapan suba Manipur Polo International ki final da mamang sahi champion Manipur gi polo sanaru singna sharuk yariba India madi runners up takiba United States of America ga thasi gi tang kun ga mapan da thengnargani hiramas gi matang da ikhogi sanabagi paumi boyai ning thousam dagi paudam ama Mamang sahi gi Nepal suba Manipur Polo International ki final da sanakiba India amadi USA amu hana sahi sigi Mapal suba Manipur Polo International da thengaragani Manipur Sangai Festival gi saruk amoina Manipur Horse Riding and Polo Association sinduna Imphal gi Mapal Kangjoi bungda team mangana saruk yaduna satarakiba tournament asigi ngasi sanakiba aroba league round match ki ahanba match da USA amadi England panjil manga chanuduna draw satkre USA की पांजल सिंह अदो पीटर जेम्स ब्लैक ना अनि सुबा अमदी मरी सुबा सकरद पांजल अनि जेरेट थॉमस सेल्डन ना अनि सुबा अमदी मरी सुबा सकरद पांजल अनि अमदी जोशुआ सेल्टन ना अहुम सुबा सकरद पांजल अमसनखी इंग्लैंड की पांजल सिंह अदो जेफ एलन ना अहान ब सकरदा जैक एल्डियस ना अहान ब अमदी मरी सुबा सकरदा मैक हो ना अनि सुबा सकरदा अमदी मार्कस हैनकॉक ना अनि सुबा सकरदा पांजल सिंह अदो सनखिबनी Tim animung na panjil ma manga sanaduna draw salabasu mamangi goal singi difference da USA na hen badagi tournament asida final sangkhibani ani suba match ki sanakhibada Manipur ki polo sanaroi singna saruk yariba India na Australia bu panjil tarom doi tareta maithiba pikre India ki panjil singadu S Bimol na ahan ba sakra da panjil ani ahum suba sakra da panjil ama M Jawana ahan ba sakra da panjil ama ani suba sakra da panjil ahum amadi ahum suba sakra da panjil ani sankhi P Ojina ahan ba sakra da panjil ahum amadi Ice abung khumanna ahum suba sakra da panjil ama sankhi Australia ki panjil singadu Williams Francis White na ani suba sakra da panjil ama mari suba sakra da panjil ama Robert Miller na ani suba ahum suba amadi mari suba sakra da panjil ama mamsankhi James Henry na
अहानब चक्रदा पंजिल अमा जैक आर्किवॉल्टना मरीसुबर चक्रदा पंजिल अमा चनखी मैच असिदा इंडिया ना ऑस्ट्रेलिया माइथीब पीदुना टूर्नामेंट असिगी अमु हना फाइनल संघिबनी था असिगी तांग कुमाबंदा टूर्नामेंट असिगी अरोबे मैच इंडिया अमदी यूएसए गा सानरगनी नुपी की टीम अनि अमदी नुपा की टीम मरी सरुक यादुना अंगसिदगी तरेट सुबा इस जोन सोबॉल चैंपियनशिप खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता होख्रे हतोपके थरमदा या स्कूल केंद्र के एमएलए ईसान मणिपुर सोबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट टीएस महेंद्र प्रताप अमदी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी सुनील अलंगम सु सरुक याखी नसी अहुब निमित के सानकिबा मैच ता मणिपुर नागालैंड बुरन त्रहम दुई तरुक तमाइतिब पीखी मणिपुर गिरन सिंह अदु भारत भूषण अमदी ललित अहानबा अमदी अनि सुबा इनिंग्स तरन अहुम रजब अमदी प्रीतम अहानबा अनि सुबा इनिंग्स तरन अनि लौखी अतोपरन हुम अदुना सिग्नेम सुरेश अमदी डायरेक्ट नानी सुबा इनिंग्स लौखी नागालैंड गिरन तरुक अदु जोसितना अहानबा अनि सुबा इनिंग्स तरन अनि लौखी अतोपरन मरी अदुना राजेश ना अहानबा इनिंग्स तरन अमा सनहर प्रसाद अनि सुबा इनिंग्स तरन अमा मांतिलो मघान अहुम सुबा इनिंग्स तरन अमा अमदी अनिल शाहन अहुम सुबा इनिंग्स तरन अमा लौखिबनी चैंपियनशिप असिगी अतोप मैच अमदा उड़ीसा ना बिहार बुरन त्रहम दु शनो तमाइथिब पीखी उड़ीसा गिरन सिंह अदु राजेश नरेन अनित अमदी नेरियाना अहानबा अमदी अनि सुबा इनिंग्स तरन अनि लौखी अतोपरन मंगा अदुना कपिला पद्मा अमदी लेंगाना अहानबा इनिंग्स तरन अमम लौखी सरोक अमदी दुर्गाना अनि सुबा इनिंग्स तरन अनि लौखी हयंग नुपागी लीग राउंड मैच ता उड़ीसा अमदी बिहार गा सानगनी अतोप मैच अमदना मणिपुर अमदी नागालैंड गा सानगनी All Manipur Football Association Sinduna Kumalapak Artificial Turf Ground Team Terina Group Ani Tona Kaiduk Tuna Satriba Kuntre Super Junior Boys Inter District Football Tournament King His Sanakiba Hana Matchta District Sports Association Sadar Hillsna District Sports Association Kaching Bogol Tramarishino the Yamna Sound of Mighty Bikre Sadar Hills ki Panjul Singadu Lunmin Hau Kibdian Ahum Zenkopau Neboy Tang Lanboy Len Amadi Tamilana Gol and Nisanki Atobogolamaduna Songpu Gangchilan Amadi Shalung Tang Sanki and his Meski Sanaki Vadana Impal West District Football Association Impal East District Football Association Bogol Maria with the Mighty Pikre Impal Westki my Papa Gol Singadu and Janis S.I.S. Netrozit Ts Zohan Amadi case for Join Sanki Impal East Kiamatanga Goloduna Eke Dinkuna Sanki Hayeng DSA Bisnupura Amadi DFA Tobal Sanagani District Youth Affairs and Sports Officer in Palo West Amadi East Sinduna Razav Gandhi Kel Avian Skimi Makada Say Taratro Makagi Nupa Masa Amadi Nupi Masagi District Level Real Sports Competition Matang Tagi December Nipan the Gitara Pawa Kumalapaki Sports Complex the Pantok Lagani Pantoka the Bamasana Singdi Athletics Taekwondo, Volleyball, Football, Judo, Weightlifting, Archery, Handball, Boxing, Amadi, Basketball ni. Saru yaga da basing na December mga pawagi manung da entry form office as the puzzle kadabani hari. Manipur Sangai Festival ki saruk amo ina Impal ki mapal kangjay bungda Manipuri Indigenous Game Saibi Thangta Sarit Shara Mugna Khong Kangjay Yubilakpi Hayeng Impal ki mapal kangjay bungda pangtok lagani hari. All Manipur Football Association Sinduna Pangtok Doriba Tare Suba Alpha Sene Women's Football League for BM Singh Trophy Match Commissioner Oyanaba KSS Madhusandra Madi S Rameswar Khankre Match Asi conduct Tonaba Free Taraga Tare Sukhankre Kalava Singh Thas Katang Kunipan Ginutil Pungani Tabadam Pag Officer Report Togadavani Hari Impal East District Football Association Sinduna SWC Khongmanda Team Nipan Group Mari Thona Khaiduk Tuna Satriba Wangkham Boyboy Memorial Second Division Football League King Sanakiba Hana Matchta PRYA Contract Pomna ASYC and Robogol Manga Home the Mighty Piki and its match Sanakiba SWC Khongmanda BSU Kairabu Amadi Home Match Sanakibadana BPYC Basikona NYTAC Okram Sutepugol Amasuno the Mighty Piki Ziri Kankut, Yaskul Kankut, Aku Kankut, Tangmaban, Amadi Kasar Kankut, Kuntaruk Suba, Ngangbi Maharani, Danamanzuri invitation, Kang Tournament ki semi-final Sankre. Manipur Kang Association Sinduna, Kumalapa Complex ki, Manipur Kang Sangda, Kankutari in a group Anitona, Kaiduk Tuna Satariba, Kuntaruk Suba Ngangbi Maharani, Danamanzuri invitation, Kang Tournament King is Sanaki Matsta, Ziri Kankutna, Halaikandi Kankutpu, Panjil Kuntaretra Matoi, the Mighty Piduna semi-final Sangmangamki. Hausul selek pertama rupa pau amukan epizari. Marak kimikal da mai palak lava kumuksam Zoy Kisan namadi thongam bisojit nasi MLA oina wasak laukre. Kang pokpida yumai chak pada pikliba masin mopwasire. Amadi India masuk USA mapan suba Manipur Polo International ki final thengnar gani. Hausul ko nari ISTV Manipuri pau matangas telo senjare yang tabiri useng amukan kurung.